Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze nanone mu makuru abagezweho, amakuru mashya. Muri aka kanya tugiye kureba inkuru y'akababaro. Murabona iyi foto mureba hano, uyu yamamaye mu kwiruka mu byo twakwita marato. Aka kanya rero amakuru mabi acicikana nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kigali Today, uyu amaze kwitaba Imana mu kanya gato gasize, aho azira gutwikwa n'umukunzi we. Uyu mugandekazi wari waramamaye mu mukino wo kwiruka amaze gupfa bitewe no gutwikwa n'umukunzi we. Yari afite ibisebe byinshi cyane byatewe no gutwikwa, kuko ngo umukunzi we yabanje kumumenaho esanse ashya ku kigero cya 75, hagati y'ikigero cya 75 na 80%. Urumva ko yari yarababaye bimwe bigaragara, bimwe bikomeye, aho bimuviriyemo no kwitaba Imana. Uyu mugandekazi Rebeka apfuye amaze kwitabira imikino ya Olympique yabereye i Paris mu Bufaransa muri iki gihe gito gisize. Gusa mbere y'uko dukomeza n'inkuru yacu, mwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo amakuru yose aza kugeraho uko ari mashya. Amakuru yose uzayabonera ku gihe, kandi na like, wandike na comment, unasharinge no ku bandi, kugira ngo twese tumenye amakuru ku gihe. Uyu mugore yitabiriye imikino ya Olympique i Paris mu Bufaransa, aho yegukanye umwanya wa 4. Yari yaragiye ahagarariye Uganda, igihugu cya Uganda iki cy'abaturanyi, yegukana umwanya wa 44. Urumva ko yitwaye neza cyane, yari icyamamare bigaragara. Uyu mugore Rebeka w'imyaka 33 yaguye mu bitaro bya Moi Teaching and Referral Hospital biherereye mu mujyi wa Eldoret. Gusa guverinoma ya Kenya ibinyujije muri Minisiteri y'Imikino yari yavuze ko uyu mugore igiye kumuzana mu mujyi wa Nairobi, akaba ariho avurirwa, kuko bakekaga ko ariho hari ubuvuzi buri hejuru bwamutabara. Nubwo byanze bikarangira yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje cyane. Donald Lukale uhagarariye imikino ya Olympique muri Uganda yatangaje ku rubuga rwa X, ariko twita ubu rwahindutse X, mbere rwari Twitter. Yatangaje avuga ko bamenye urupfu rw'umugore Rebeka, kandi avuga ko bagomba kumwifuriza iruhuko ridashira, nta kundi byagenda. Kandi agaragaza ko ari igikorwa cy'ubugwari, kandi koko ni igikorwa cy'ubugwari. Ibaze kugira ngo umukunzi wawe agukorera ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Sinzi niba Imana yazamubabarira gusa biragoye pe, biba bigoye. Uyu mugore yitabye Imana saa 11:15 zo mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa 4, aho byatangajwe na Owen Minaji, umuyobozi w'ibitaro yari arwariyeho. Niwe wabitangaje kandi aranabyemeza. Peter Ogwangi, Minisitiri wa Siporo muri Uganda, yavuze ko urwo rupfu rubabaje cyane. Gusa yavuze ko ubuyobozi bwa Kenya buri gukora iperereza ku rupfu rw'umugore Rebeka witabye Imana. Iperereza rikaba rigikomeje. Amakuru arambuye bakaba bazayatangaza iryo perereza nirimara kurangira. Ubwo nibwo ibintu byose bigomba kuba byarasobanutse, bamenye impamvu yateye
urwo rupfu neza. Rebeka ntabwo ari we wa mbere upfuye usiganwa ku maguru, hari n'abandi bapfuye hagati ya 2021 na 2024. Rebeka ni uwa gatatu. Hari abandi babiri bapfuye basiganwa ku maguru, harimo Agnes Tirop nawe wishwe n'umugabo we Ibrahim. Murumva ko ari ibintu biri kubaho kenshi cyane kandi bibabaje cyane, biteye agahinda rwose. Baze kugira ngo wicwe n'umukunzi wawe, ni ikibazo gikomeye cyane pe. Ni ibintu tugomba gutekerezaho tukabifatira umwanzuro kugira ngo bitazakomeza kuba. Ni ibintu bibabaje cyane. Iyi nkuru nta muntu itababaza rwose. Rebeka ngo yishwe n'umukunzi we biturutse ku kibazo cy'ubutaka bagiranye. Ibaze kutumvikana ubutaka. Ababyeyi ba Rebeka bo batangaje ko Rebeka ari we waguze ubwo butaka agira ngo yegere aho abandi basiganwa ku banyamaguru bitorezaga. Ni mu gace ka Tanzania muri Kenya. Yeremiya Ol Kosium, komanda wa polisi muri ako gace ka Tanzania muri Kenya, yavuze ko aho Rebeka yari atuye, uwo boyfriend we bari bakundanye yaguze ijerekani ya peteroli ayimusukaho, arangije aramushumika. Ibaze kweri gufata peteroli ugasuka ku muntu warangiza ugashumika nk'uri gucana umuriro. Ni ibintu bibabaje cyane kandi leta igomba kubirebaho ikabikurikirana, kandi niba bibaye n'ahandi natwe twagakwiye kumenya uko tugomba kwirinda icyatera ibyo bibazo byose biteye n'isoni cyane. Ibaze nawe gutwika umuntu pe, kweri ni ikintu kibaje cyane. Ikinyamakuru cya Citizen cyo gikorera muri Kenya cyatangaje ko Rebeka yatwitswe aho yari avuye mu rusengero rw'ako gace yari atuyemo ari kumwe n'abana be. Minisitiri wa Siporo Peter Tam yatangaje ko aho ngaho muri Kenya, yatangaje ko icyo kibazo kigomba gukurikiranwa kugira ngo Rebeka abonerwe ubutabera, kandi bakomeze no gukumira ibyo bibazo bigenda byibasira abo bantu, kuko si ubwa mbere bibaye, si n'ubwa kabiri. Ni ibintu bibaho, niyo mpamvu bagomba gushaka umuti wo kugira ngo ibyo bibazo bitazongera kubaho. Mwakoze, mwakurikiranaga iyi nkuru muyigezwaho na Jean Dora pe. Mukomeze mugire ibihe byiza, gusa ukande subscribe, wandike na comment, ukande na like, ukore na share kugira ngo aya makuru agere kuri benshi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.